L-andament ekonomiku pożittiv li qed igawdu minnu pajjiżna wassal ukoll għal attività qawwija fil-Borża ta' Malta, hekk kif is-sena 2019 mistennija tkun waħda ta' rekords u suċċessi. Għal dan il-Kap Eżekuttiv tal-Borża ta' Malta l-ekonomista Joseph Portelli li spjega kif matul 2019 irreġistraw mal-Borża ta' Malta ċifra rekords ta' 25 kumpanija. Dan flimkien ma' żieda ta' bejn 23% u 25% fl-att ta' tranzazzjonijiet f'dak li huwa beħ u xiri ta' isma. Currently, we have over 75,000 accounts here at the Malta Stock Exchange, and our trading volume's up about 20-25%. This year is a record year for the Malta Stock Exchange. We have a record year of listings. We have 25 new listings. I'm very happy with where the Malta Stock Exchange is going, and I think over the years you'll see a lot more initiatives. Is-Sur Portelli għal dan waqt konferenza li matula nata bidu għal ġimgħa dedikata l-investituri. Avveniment dinji li l-qofol tiegħu hu li joħloq kuxjenza fuq l-importanza tal-edukazzjoni finanzjarja u li fit-tielet edizzjoni tiegħu qed jara sem ta' 23 borża minn madwar id-dinja, inkluż għall-ewwel darba f'Malta. Is-Sur Portelli qal li borża tieħu b'serjetà kbira l-edukazzjoni tal-investituri u fl-aħħar snin twaqqaf l-Istitut tal-Borża ta' Malta li mindu twaqqaf diġà ħareġ 2000 ruħ. Żied li l-Borża temmen li huwa importanti ħafna li n-nies tieħu interess fl-edukazzjoni finanzjarja. Qal li matul din il-ġimgħa il-Borża ta' Malta se tiftaħ il-bibien tagħha biex jitarfu aktar dwar dan is-settur. Can come in for about an hour and a half. They can talk to our head of the Malta Stock Exchange Institute. We can create courses for them. We can create a financial literacy program for them. And we can talk to them about what the Malta Stock Exchange does when it comes to encouraging financial education and financial literacy. Il-Ministru għall-Finanzi Edward Ċikluna wkoll saħaq dwar l-importanza tal-edukazzjoni finanzjarja. Naħseb huwa importanti minn xkunitna nibdew nitalmu ftit u iktar navvanzaw biex ma jkunx dawk il-każi ta' wieħed daħaq bl-ieħor jew inkella fejn nintilfu flejjes kbar għal nuqqas ta' ħsieb jew inkella x'nuqqas ta' background fit-tagħlim. It-tagħlim huwa importanti u l-istituzzjonijiet bħall-MFSA, il-Central Bank u l-Stock Exchange qed jagħmlu l-almu tagħhom kollha biex jaraw li fil-pajjiż ikollna dal-programm ta' tagħlim finanzjarju. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.